Abaturage bo mu murenge wa Magusu wo mu karere ka Bulambuli barunamira abantu babo bahitanywe n'imyuzure n'inkangu zibasiye uyu murenge. Abantu 15 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye, abagera ku ijana baburirwa irengero. Ejo kuwa kane Perezida wa Senegal Diomaye Faye yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko Ubufaransa bukwiye gufunga ibigo byabo bya gisirikare biri mu gihugu cye. Yavuze ko bidahuye n'ubusugire bw'igihugu. Muri Senegal kandi Fatou Diouf, minisitiri ufite uburobyi mu nshingano ze, ejo kuwa kane yatangaje ko amasezerano yasimwe hagati y'ubumwe bw'Uburayi muri 2019 arangiye. Ayo masezerano yemereraga Uburayi kuroba mu mazi ya Senegal. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot ari muri Chad yatangaje ko yatanze miliyoni 7 z'amayero, ifaranga rikoreshwa ku mugabane w'Uburayi, yo gushyigikira ONU n'imiryango itegamiye kuri leta ubwo yasuraga inkambi z'abanyasudani bahungiye muri iki gihugu. Muri Nigeria imiyoboro y'insinga z'amashanyarazi ikomeje guteza ibibazo kubera ko ishaje kandi nta gaze ihagije ishobora gukoreshwa mu gihugu gihanganye n'ibibazo by'ubukungu.